Okey, untuk Z500 ketinggian 160 cm sesuai ke tidak? Okey, ketinggian aku 160 cm. Jom kita tengok macam mana aku duduk atas So ketinggian 160 cm pun boleh bawa. Motor ni memanglah 160 cm tu memang jengket lah. Kalau korang nak flat foot memang tak boleh lah, flat foot kan. Tapi motor ni ringan, tak ada masalah untuk korang bawa. Untuk pendapat aku, better korang pergi showroom, test duduk dulu. Sebab walaupun ketinggian 160 cm sama macam aku, tapi kemungkinan kaki korang lagi panjang, dia lain. Okay, so kena test dulu.